tema matamofia. Paitele pela tema matamofia yo temi nei ya dela pasi atu tatu tamofama ya atalia lora tamofama ya tato wa o loto na lela yo o loto na lela aware ngalo o ya ile tato special performance le sa tu ni te wa ba to muri aware mo lo tamofama e me la lo ka me fe ko yo mo tamofama ya la me pelo no fo tato fai me pe nei special performance le toi ma tua mana ia lo ringa awani MC nei a fa mata no fie o temi nei la tua tu le best man le kapo wasili le suga le wasili pa mole o la tu tamai mo pole wasili lo time nei ale ai la tato me ya la tato me lo ka no a misto o soi ya lua ka go era lo ko ya DJ mai special vai galera o tuma chai no lenga ya la alu na to fa fian ni ya pa mai i tuma chai na nei ta to mai na nei ko tuna fiafi ya ko na to tema ta to mai mo ma ta DJ no ko DJ we ready to alu pacha amarosi pacha hey DJ Sawia
Isso
Ya oleh semua le presiden fai fa pepoma semua ya poiutu ya ya kalau pasal saya yang balau kekirnya after lawa o fala ya un yas si mai au pa mole la ya el presiden oleh stek ya precisava
tusi le vai o passes. Ia ona kekele. Ia o sono presidente Ross, poi ya, kekele. Ia para tusi le. Presidente de lei so so Bishop Saiter Massa, Faktai, Sumai, Neyavi, Dr. Tuskile, Masas, Kekile, Faktai. Sosongi de Kopo, Alpatsi Kapeli, Kekile, Pasasile, Faktai, Sumai. Sosondua, Sefuyafa, Pasasile, Kekele. Yang songi na kampo. Terpaksa. Karboni terpaksa. Ya Allah pasal sele. Ya malam kekele. Tadi sumai. Lesip sosoan cukup lole. Pasal sele. Ya malam kekele. Tadi sele sumai. Penceria Capuchalo, te chele de yaso, lo pasese ya mal que quería, aptai. Al mal por ir a Raja, al mal. Tu sabes el copo voy a saber, pasese. Bishop Langwo, lo pasé se le ya con lo que quería faltar sumai. Sosoan de copo, Benjamin Fasvalu, manufactura faltar chele sumai ni fiafi, ya lo pasé se le con lo que quería faltar. Ya les ponga falea te atu le waota le tumatai fai poi me mal pone te primero wo ya o le que lea pa pone te to to usually na usually pe fa ha na usually pe dai pe su pe to a le fa ha ya o le be ya ke a pe fa foi mai ya les ponga falea la te atu le ai con chama tam fai poi po ya la tai tele sumai ai ngor chama tama fai poipo ai nga chama ya tai tele ya lisi ma fai le ya ai ngor china ai nga china tele fai poipo tama fai poipo sorry ai nga china tama fai poipo ya on keke ai con sina ce ne fai poi ya ma fare le fa poi o tō marunga, o mai whanua, pa mole, ia. No pasese lea, ia malau keke lea wha mole, si mai lo au, a te tene.
Untuk menunggu berita suara. Ya, lo pasé sele, ya pakai kere apa tai. Untuk menunggu usaha tua, ya pakai kere semua lo pasé sele, ya pakai kere. Untuk menunggu tamai. Ya, lo pasé sele, ya pakai kere, pakai kere semua. Untuk menunggu tamai, untuk menunggu lelo fililo, ya lupa saya selesai, kira apa jadi sumai, ya cuma macam ya Yuli selai bau, ya lupa saya selesai. So ya doble oli para pole, ya lupa saya selesai, apa jadi? Ya sudah ya nervia, ya lupa saya selesai. Ya, la forma, ya enfrentar o sungai ini, havia la forma, partai o sungai o mau ngai ni havia, batu lo pasa se eu na leto o mior fica na rena e batu lo pasa se leto por. Ya oleh que o soy ya la peona la ya wala wala barla wala via ya faço fuato e já toma via ya mas mai tá confia ne futula já eu tá to mai ni se tá to chama hey ya tá to fu tá to fa fianga por tá to chama nei malanga mau mai la ya America ya amen mole ya oleh sima toma lo winga ya ese fu dale performance la tá to mata ya ni fianga le o te atu le Samoa o te atu le Hawaii ya lela so mai luma le tata pa fianga mai toma para tata mata mai mo yai ya ta faraba la fia ya e ba mera para man tata taimi ya ole wau ole pala le te fai wipo ya mata para ka mau mai uta na wai nas kapitole e un ali fo ya man via la vale un ali fo ya ang kele foi siva sam ya se super singa play by play kau kai ya ole pato ai gale ne ya mana mama the kingdom of Tonga para o pito DJ
Mausi au ele na siva ya kulo mai si mai si na prata na para ta so fia me ya sumai Right.
Fia no Topia o tu malu ni. Ya, ya, sama mai. Ya. Topia mai pas wala malu Samoa. Algo que tomando suma ya. Nalo no ya ina ni fai mas espera. Ya. Watching the show, so we know that this is a special dedication to the best brigade. Straight out of Cutman Crew, Mindset, 6, 5, 1, let's go. So
Também se rosa para pai, também se faz lema fai, para aquele. That's what I'm
Okay, boleh mungkin bahan ini kau sudah semua. Oh, it's not only you that's ending, man. Right. Kalau mama apa pun bawa kau training itu kan tidak nak kita dia paling tinggi.
of applause, ladies and gentlemen. Now we're leaving our host island of Samoa. We're leaving our own island of Samoa. I'm going to take you to the island on the east coast, on the east side, which is Tahiti. Tahiti, or the Society Islands as they call it. Tahiti Nui is on the east side of the world. And now we're going to have the girls to come and perform for you some of the dances of Tahiti. Tahiti is also known for the fast shake hip dance, where the women shake their hips to the beat of the drum, and the men knock their knees in and out. That's how the Tahitian dance goes. Now we're going to have the girls to come up and perform for you French Polynesia. Tahiti is also known as French Polynesia because it is covered by France. It is a France territory, just like American Samoa. It's a territory of the United States, same as Tahiti. Tahiti is part of France, and that's where this dance you're going to see, you're going to watch today. We're going to have Tahiti. Let's have our girls. Give them a hand, ladies and gentlemen. From Tahiti, the Society Islands of Tahiti, French Polynesia. Mau Yorana. The Greek word for Tahiti is Yorana.
Yapalima. Now the boys. The diaspora African Tahiti of Manama. Manama. The girls, let's have the girls and dance for you in hotel. This is called a Tahitian hotel. Let's have the girls on stage, ladies and gentlemen. The hotel, I'm the girls of Tahiti.
because it is called the 50th state because it's the state of America. Ladies and gentlemen, the boys want to dance for you the ancient hula of what you call the halau. Mereka ko may lumai. From Hawaii, ladies and gentlemen. And that's ancient halau of Hawaii. You hardly see that kind of dance in Samoa. You only see this kind of dance when you go to Hawaii, not here in Samoa. Okay, let's move on. Let's have the girls and the boys to do for you the slow. The girls want to dance for you the slow and fast hula of Hawaii. Aloha! In Hawaii they say aloha. These are the two young ones in our group.
two young girls of our group just performed. Now we have our girls who dance for you, hula, the fast and slow.
Round of applause to this young woman. We have one more number from the Cook Island. Can we go to Samoa? The best place in the world. One more number from the Cook Island, and then we move on to Samoa. And that's the best of the world. It's our lovely country of Samoa. One more number from the Cook Island. Don't forget, before the Cook Island became Cook Island, it was named Rarotonga. It was called Rarotonga. Now see, because of Captain Cook discovering the Cook Island, now they call it Cook Island. And we're going to have the girls to come and dance for you. One more number from the Cook Island, then we move on to our beautiful country of Samoa. Kia ora, kia ora. Rarotonga, the Cook Island. Ladies and gentlemen, we'll have our Samoa section coming up here, and they're going to perform for us the Ipu Popo, Yasamia, Asao, you know what? Yama, Samoa, Yama, Maya, Makafafi, Yama. Asao, you know what?
Okay, let's not dance. Dance for you, the Tower Luna. I would like to invite my people.
Soa leo tunataka kufua maana na wanalia na ya kufua maana kama leo ngoi ya kutei leo kama tena mbuni kama ndio kama tutatenda usai ya kahapo sapati unaona kwa sababu ndio sapati kwa yao ya sipandai atau maros ya nofu ni pale atende ya watu tutatenda mbuni ndio hey, hey! Hey, hey!
Bianchi. Ya. Letemi ya. Kata lain apa itu dan program dia nak terus dan para Mr. and Mrs. Kaito dia mesti lakukan drama. Baik foi itu saya. Bianchi. Cari. Mafano
se kopo o se soani ia te te uma la o le se ma se mo ma te fatasi ni ma la ka te la to titi fatava e na te koimea te fatai ko ina ina se to rua o le la o ina ma rua ma tua e te koimea o me pasa o le o ana ko meses o la le se vai no te vai ina tuna fatai ni ma epa o me le no pasa te foi
Wala sosok yako lo ko mai wa bela ni fala kai hapa hapa tena vipi au kama bodo Paskai kalau Paskai no mora wa kala no fa ko inga fo kai ni ngai na ko Awa ba ko la ko lo bon kai Hey, ya partai ya yang foi la usut pensin ka vale ne foi solo i ya o lo pena per pensin lo ka vale ka per solo bon ya solo lo mo ta to fa fiara mo ta to proclama ne fia fi mo ya tere ha fa chele e le wala mi to sa foi mo to sumai ya atende mai ni fa man wi ya se to mo ta to ma ri fo ya ne ta filo ta to mo lo ta to ta si ne mai fa mi ya solo mo le ma ri fo ni ya so hi Pacific Law, Bambol Mone, or Tato Ho, et a put this full moon, no, Tato one, Tato Yai, Lela, Tato Miona, Yon Tato, Ona, Tato one, no one, somebody, Lela Tato Lala, Miona. Pacific Law, a Maisa Tato Bracket Valley, Yamatato, Tauma Trailer, Tato, Fiana, for Philadelphia, Apapo, Yais, if you're born, I want to go ya o tele the Texas Stanley in the Pitola ya Bambol Mone, Suat Yai, wa fiu la se difi nei tempi ya uma pass no lo vinga le ha not to stand after telling us so much. Thank you very much for coming along tonight. Hope you enjoy the beautiful wedding over here. So next one, and hopefully we'll see you maybe next year for the next wedding. Thank you very much and good night. It's a good night.